Ka Ribhoi District Sports Association ka Office Deputy Commissioner bat ka District Sports Office ha ka lai phau tarik unaitung kalapan kup burom me ki lai teli ki school na them Ribhoi District ki bala yo ban mi khmat ya ka Meghalaya sha ka National School Level Subroto Cup ar hajar ar pusau ka ban long hanong ba New Delhi bat Bengaluru ya ka ne ka jingelang pen kup burom lapan long ha Omsning Auditorium Hall. Kini kilai teli ki school ki ba mi khmat ya ka Meghalaya kilong ka Minken Christian Higher Secondary haka under 17 Shinrang, ka Nongjiri Presbyterian Secondary School haka under 15 Shinrang, bat ka Christian Higher Secondary School haka under 17 Kentay. Haka ni ka sengi lawan ban ai mensiam da uba Shakliar Warjri, Menteri ki Kampen Roy Sports, uba Meryl Bonsim MLA, ba Charles Marngar MLA bat MDC Mauhati, ka Kong B Pakenteng ADC Ribhoi, ba Bobby L Nongbet DSO, uba RB Shadap President RBDSA, ki gunho nilekai football na lai tli ki school, ki nong hikai, ki kemi ki kpa bat ki riurang ba na Omsning. Tupunta apa na mengipi bahangi apa dengan segi baro baro ki belakang na suai na mene ki la yero hai Yesu sasisir di batu ni apa pernah ni pada kalian bersih ke depan ni nyerap ini di lain di tim ya kalau tim lek stay pada kalian bersih bintang ya besar dan kita bersih nangai kita dibentuk ini kita sedang yang kedua IDSO kalian bersih di sedang Andre itu mengakular itu kalau banginum kino itu haba pilih stay nak kita bermanra itu burung ia kesir ke cumi nuara itu burung nak kita celah ke cumi nuara itu burung nak kita kesir ke cumi nuara itu burung nak kita kisnong cumi ke yang kesem kumung ini haba pilih berrepresent lagi dari ke kamera cumi ke government lu ia ke banginnya dalam dekat lembaki akat kebengila ingin bersam ingin provide the best of the best and they mau amiti don before dibagi don di cingguna ang dia baik dia dari minde begini tahu sama nak liang itu miru ini ki paro nile na kota keting bahar di paro ini kumong amiti kijinge di babur di bamoki and they mau beli despite awal april kijinge di bamoki ma paro mikirman iba dikirman bagi penguara yang katakan juga nak kita jelas ini. Hak pemihai mana WD berkuih tentang pengajuan kami dalam tentang pengkongsan bu aja ini. Ngam keren tentang WD bagi atlet lagi beriu bagi kita sports melim dengan keren ini ya paro kalau general bit nak kita paro berkamtam mengajuan kini naswa mengkeren jadi yang hab diberi nomor lalu berkata bahwa kita tidak tidak dikatakan jumlah juga kalau berjengirap di anda dilahir asal pada wilayah di kecil-kecil kata kalau kau berkongsan tu kebemangan jeniskan kalau positive mindset ke positive mindset kecil ngajuang lalani kiribu kendia lalaka jimut terkat ke jumi ke penban di tengah kata jumi mau di mat nungi ya kata positif nungi kata mau balik balik di baru kaps ke pacaran dan kebanyakan apa dipunta suara mi ke positif mindset let ke positif mindset waktu aku kini ke percaya ke bumta ngajuang ai sendiri setai melakukan bahagian ini government ini non jadi saya doa. Anda nak jual ini ke bah ngasih bangaya semua. Kini melakukan jadi ke bangana semua. Kesolah ni berfungsi dia yang menjadi ai semua. Lalu ini sistem berpun kita dijadikan kau. Juga pun ini berpersyarat. Rela mengaruh menteri nanti dia jemut no dia katakan sepenuh jom kiwe sanupan hanya lam pipi juga jelas dia terkadang masuk orang intent kan negatif komen dalam kebangsan lara dalam kebersisa berlara dalam kebersisa berlara dalam kebersisa
underneath yung believe, hindi man po yung positive mindset. Pati na nakadaw mo sa mga hindi nga naman dulu. Lahat ka mo ba dulu? Ay, pwede daw na tayo na ang pagpili sa pagpili. Juan Timaan, Erickson Pamsat, Anderson Marbanyan, Penchayang El Nonglat, Stephen Ronnie, Rishal Karonglo, Mibats Hemshila, Sandur Rinja, Bantebo Kongjo, Miban Krao Nongrum, Banangsan Nongtlang, May Ubaay Sumir, Dispat Sidyang, and Precious Dawn Nongsi. May I also request the coach and the manager Carmel Ramson, please come forward, and the coach Kit Bornang Karuki to please join the team. Congratulations to all our 70 boys. You deserve Frankie Mali, Yaisen Rock Nam Sindi, Nansan Bahawardri, Yaini Esther Marbo, Richmond Lapang, Samuel Mali, Shanbok Pasayongan, Yoman Listen Sharap, Nami Palamang Nongse, Wante Lang Nongrum, Pinchingan Kapo, Pascual Rintong, Frankie Hakrang. These are the under 15 boys from Nongri Secondary School, Nongri, Oxning. May I also invite the team manager Nicholas Majao and the coach Pinkret Lang Nongse to please join the team. We are very proud of you all. Streamlet Taro, Darika Rani, Rimafi Lapang, Elisha Pemro, Susie Mary Lindo Penang, Rilinda Inti, Remika Kongkai, Penibha Rangalo, Albella Yangjo, Daphne Singli, Wansani Thankyu, Reveli Lindo. Congratulations, girls, and I also invite the team manager, Pinchan Lindo, and the coach, Prabhok Singli, to please join the team to receive the award. So, yung job, kasi talaga pag-implement ko, tinang job, national level.